Bismillahirrahmanirrahim, braćo i sestre. Danas se opraštamo s Ramazanom, mjesecom posta i visokih duhovnih vrijednosti. Ispraćamo ga s tugom u srcu, ali i s radošću, jer smo se trudili dati mu njegovo pravo. On nam je donio mnogo vidljivih i nevidljivih blagodati i približio nas dragome Bogu, izvoru sveg postojanja. Molim uzvišenog Allaha da nam primi sva naša ramazanska nastojanja i blagoslovi njihove učinke na oba svijeta. Sutra je, braćo i sestre, Bajram, praznik radosti. Provodimo ga veselog lica i otvorenog srca sa svojim porodicama, rodbinom, prijateljima i komšijama. Neka bajramskom radošću budu obuhvaćeni svi. S dovom se sjetimo i braće i sestara u Gazi, Ukrajini i svugdje u svijetu koji trpe veliku nepravdu i bol i suočavaju se sa nezamislivim patnjama. Čuvajmo dostojanstvo i svetost Bajrama. Neka njegovo dostojanstvo ne ruše neprilični sadržaj. Svim muslimanima i muslimankama u Bosni i Hercegovini čestitam nastupajuće dane Ramazanskog Bajrama. Posebne čestitke upućujem braći i sestrama u našem Sandžaku, Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, na Kosovu, u Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i bošnjačkoj dijaspori, te svim muslimanima i muslimankama u svijetu. Bajram šerif, mubarek, olsu.